Imbamutima za Uwikiza Pamela kuri The Ben wujuje imyaka 38 y'amavuko. Byari ibyishimo rwose ubwo bari barimo baserebura isabukuru y'uyu musore. Kuri uyu wa 9 Mutarama 2025, The Ben yujuje imyaka 38 y'amavuko. Umwe mu babimushimiye ndetse bakashimira n'uyu munsi akabimugaragariza yuko yanezerewe cyane kubw'uyu munsi. N'Uwikiza Pamela umugore we bamaze umwaka urenga barushinze. Uyu Pamela yavuze yuko uyu ari umunsi rwose yishimiye cyane kurusha indi minsi yose yaba yaramenye mu buzima bwiwe, umunsi umugabo wiwe yavukiyeho. Uyu mukobwa abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yagaragaje ko yishimiye uyu munsi udasanzwe umugabo we yavukiyeho. Mu butumwa burebure yasangije abamukurikira yagize ati: uyu munsi nabyutse ari isabukuru y'inshuti yanjye magara, none ndumva ntazi icyo gukora. Imana yarakoze rwose kumpuza n'uyu The Ben. Imana yakoze ibikomeye inyemerera yuko njye na The Ben twarushinga, kandi yakoze ibikomeye kunyemerera rwose guhuza n'uyu The Ben. Ibintu byose ni ku murongo njye nawe mu rugo rwacu. Umunsi nahuye na The Ben ni umunsi w'akamaro. Umwanya nategereje wari ubikwiye. Niwe wenyine umutima numva nishimye iyo nkubonye, kandi nyuzwe nawe rwose iteka. Ndashima ku bwawe mukunzi wanjye, sinzi aho nahera naho nasoreza ngiye kuvugaho ku byanjye nawe. Uwikiza Pamela yakomeje yibutsa umugabo we ko atari yakabonye umuntu ufite umutima ukeye nka we, bityo ahamya ko ari ibintu rwose biryoshye urukundo rwabo. Imana izakomeze irushyigikire. Kandi uyu Pamela ahamya yuko byari byoroshye gukunda uyu The Ben bitewe n'umutima mwiza yari afite. Yongeye ati: ubu rero winjire mu mwaka wawe mushya muhire. Kwifuriza isabukuru nziza mukundwa. Ndasenga cyane nsaba Imana kuguhundagazaho imigisha. Isabukuru nziza mukundwa, ndagukunda by'iteka. The Ben wasezeranye imbere y'amategeko na Uwikiza Pamela kuwa 31 Ukwakira 2022. Ibirori byari bikurikiye ibyabaye mu Kwakira 2021 ubwo yamwambikaga impeta y'urukundo bakemeranya kubana. Nyuma y'ibirori kuwa 15 Ukuboza 2023 nibwo The Ben yasabye anakwa umugore we mbere y'uko bakora ubukwe kuwa 23 Ukuboza 2023. Kuri ubu The Ben na Uwikiza Pamela mu minsi mikeya iri imbere barimo bitegura kwibaruka imfura yabo. Aba ngaba tubabwira ngo bakomeze bagire umugisha mu rugo rwabo, ndetse baranezerewe cyane. Bavuga yuko Imana ibashyigikira umunsi ku wundi kuva bashinga urugo. Bakomeze kukubwira ukomeze ugire ibihe byiza. Uracyari kuri Rwandan Future, ngusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Amazina yanjye nyakuri ni Ntakirutimana Obed. Komeze ugire ibihe byiza, umwaka mushya muhire. Channel ni Rwandan Future.